Hello guys, welcome sa tuang bagong discussion. In this video, maghisgot taog about section method and procedure for analysis. Sige din ta magdugay og ato nang birahan ning about sa section method. Kung maingon ta og section method, sa Cebuano pa ni magputol o imuhang gabson. Kaning method of section is a direct approach to finding forces in any truss. Direct approach. This method is convenient when only a few truss member forces are unknown. Nagpasabot ana, for example, what if in a certain problem kanira si GF or si GC ang pangitaon? Unsa kahay imong buhaton kay kung moagi man kag joint method hasol na kaayo nganuman kay si GC raman ang pangitaon na kumugamit kag joint method mato pa kag joint A, then joint B, then joint G until makuha nimo si GC. So daghan pa kay agian before nimo makuha ning force ni GC. But using section method nga giingon diri direct approach, mas dali atong pagkuha sa internal force sa certain member sa usa ka truss. Karon diri ta sa iyang procedure for analysis. Unsa man ang angay natong hinumduman kung mogamit ta og section method. Number 1, the method of section, same as the joint method, is also a direct application of summation of forces and moments. Forces and moments mo kinatong timan-an. Dayon, ikaduha, traditionally, the method begins by finding the reactions at the support of the truss. So, kani, pangitaon ni mga reaction si EX, DX, and DY. Pero naputay angay nga hinumduman. Dili sa tanang panahon nga kinahanglan natong kwaon ang reaction at the support. O kana siya nga idea, ato pa nang mas masabtan sa mga sample problems nga atong isolve sa ato ang sunod nga video. Dayon ang number 3, then a cut is made through the truss passing through the unknown member. Unsa may pasabot ana kay section method man, ato gyung i-assume nga atong putlon ang given nga truss. So unsa may angay natong hinumduman? Knowing where to cut the truss is the key part of this method. Importante kayo ni kung kabalo ta asa ta dapita nga muputol sa tuang truss. Then such knowledge is developed only by repeated practice. Dayon ikaupat, finally all three conditions of equilibrium are applied as needed to the remaining truss portion. Unsa may pasabot aning three conditions of equilibrium? Number 1 is summation of forces along X, number 2 is summation of forces along Y, and number 3 summation of moment. Kanang tulo ang gipasabot diri. Since there are three equilibrium equations, the cut cannot pass through more than 3 members in which the forces are unknown. Kay unsa may pasabot ana nga statement, magbantay gyud ta og atong paningkamutan nga kung mukata sa certain truss, mangita tagwi nga at least makaputol ta og 2 or 3 members only. Para dili kay ta maglisod sa pagkuha sa iyahang mga internal force member. Kay timan-i bayaha 3 equilibrium equations ra ato ang mahimo. For example, kani nga given nga truss. Ang pangutana, find GF. Again, kung mogamit ta og joint, hasol na kay ato patag A, B, din G, antod makuha si GF. Atong hinumduman nga to find GF, maningkamot ta nga makaputol ta og at least 2 or 3 member. Kung diri ta nga portion mo cut, atong anaon putlon diri, pila man atong naputol? We have 1, 2, 3, 4. Munang diri ta nga portion nag-cut kani. We have 1, 2, 3. Ug timan diri pag diri ta mo cut, naigo lang to si GF, si GC ug BC. Diba diri man ta nga portion, therefore we have kumo na atong giputol og kani.
Mura gihapon pag magputol ta, pag imo nang i-separate ning duha ka portion, katong internal force member imo gyapon i-assume nga is nga in tension or in compression kani nga part. So pwede nimo ni gamiton to find GF or diri ka nga portion to find GF. Pero para di ta maglisod sa pag-assume, unsa may angay natong hinumduman, gitagaan ta og advice. Always assume that the unknown member forces at the cut section are tensile forces. Always assume. Paningkamutan nato pag-cut nato sa ato ang force member, ato ginang i-assume directly og tensile force or pabira. By doing this, the numerical solution of the equilibrium equations will yield positive scalars for member in tension and negative scalars for member in compression. Atong sabton ng ato ang gibasa. Paningkamutan nato nga pag-cut nato sa certain truss, ato gyung i-assume nga ang internal force member is in tension. Always gyud ta tension. Kaya ang mahitabuan na kay pag solve nimo sa value ang nakuha nimo is negative, maka-conclude na ka nga sayop imuhang gi-assume nga sense of direction. Kay diri kung makakuha ka og negative scalars ang iyang member compression, kung positive, that is automatic in tension. Basta timan ilang always assume nga in tensile force ang ato ang cut nga section. Diri na human ato ang discussion sa section method ug kung unsa ang mga butang nga angay natong hinumduman kung mogamit ta ani nga method. In my next video, mag-solve ko og mga problems nga related sa section method para mas masabtan pagud nato ni nga idea. Thank you for watching and see you in my next video.